Por sétimo ano consecutivo, Monbus Obradoiro volverá a desenvolver en Boiro o seu campus de verán, o único que organiza na tempada estival. Será do 24 ao 29 de xuño e volverá a estar dirixido a nenos e nenas de idades comprendidas entre os 6 e os 18 anos. El campus va dirigido a chavales entre 6 y 18 años, repartidos en diferentes categorías. Se hará una separación por años y por niveles. Las fechas del 24 al 29 de junio, en horario de mañana y de tarde, de 10 a 2 y de 4 a 8 de la tarde, con un horario de comida que será una de las opciones de inscripción con comida complementaria. Es una actividad que en las últimas ediciones ha completado sus plazas en tiempo récord, lo que habla de la calidad de los entrenadores y de la diversión de la actividad, ¿no? Ningún chaval se apunta un verano tras otro a algo donde no se lo pasa bien, ¿no? Y aquí te lo pasas entre bien y muy bien, ¿no? Dende o Concello destacaron a importancia desta actividade e o orgullo de poder acollela un ano máis. Creo que é o segundo campus que se fai. Se fan dous campus en Galicia, en Santiago e en Boiro, se mal non recordo. Eso para nós é importantísimo, esa confianza no Concello de Boiro a través do Club Santa Valla, de xente como Dani Agra, que é de Boiro, o Pombar, que ainda queda a Puebla, leva a familia Pombar traballando en Boiro por o deporte do baloncesto na comarca, pois somos capaces de conseguir estes 7 anos de colaboración, 7 anos de formación. As inscricións xa están abertas. Para máis información, os interesados poden consultar a páxina web do Obradoiro, www.obradoirocap.com. O prezo do campus irá dende os 115 aos 175 euros, con varios prezos e opcións de desconto para os participantes. Xunto ao Concello tamén colaboran co campus outras entidades, como é o caso do club local, o Club Baloncesto Santa Valla ou a empresa Geal Sarrianxeira.